140 خلکمه روجاوای کردستان چند کس جوان سورینه جه سودان به بالافرک سربازی عسکری آنین هولیره ایشف بالافرک دنجیته حکومت کردستان و حکومت عراق درنگ شفا درباسبوی یکمین بالافر سربازی که 140 خلکمه کردستان تدابون جه بالافرخانه بورسودان آنین بالافرخانه هولیره او 140 کس نها دسه اوتیرین هولیره ده دمینن ایرو شان ده کنه توین یک بوی یو این سردان وان کرد دزگاه خیرخازی بارزانی جبوان جه ماین پیدا دکه خوارنا آمده کری جیش بوان پیشکش کرد سبجی سیمین بالافر جه سودان ته هولیره لمیا رسول پیامنی را ملور بو زانیارین زیده تر داده بلدیار ایرو ایکم کاروانی کردن روجاوا کل سودان بون برکا بالا فرکا تایبت هاتینا و گراندن بو هرما کردستان کو هجمارا وان 140 کسا و نزیکی سی بو 40 مالباتن دیار پشتی کو دخوازا هاریکاری جهرما کردستان هاتیه کرن کل هوارا وان بچه بفروکه کا تایبت یا سربازی هاتینا و گراندن بو هرما کردستان مدبت از بتر بچما جمانا داکو بخو بحثی روشا خوب وما بكن كروش الويرة تشاوبيا مو بحث كروشا هوال السودان تشاوبو والله فجأة تجمر حرب تشيبو يعني مالي خضبون وجبوا 7 ساعات ده زار كان امتحانا بكم مدي زارو قاتل وماما قلت بين هالنمال ثورة رابية أول مرة المطار خستن معنا ملات بميني درنا كذا خلصنا كي وعم قدر كتم ملات جي شردي جي شارع جي المكتبة جي الجامعة نزوح تشيبو يعني بشكلي وكسكتني مطار خربوا در خصن كسك تكوي در كذي جاج مطير يعني باش هو أبرد شهي هم سلامتي جهشني هرماكم الحمد لله والله دور الحمد لله مسلمتي يعني بو فترة عم جي نزوحا ما برزع مدي ما بر يعني تعبين الحمد لله نهاجي عم جيشتن مسلمتي خديش راضي به وتقصير نكر يعني زور سباس كنت الجربوي ديار أوي البيرنا بتر مالباتن يعني خزانة زارو الجنا جنج الجنا كو هندك شوانا هيا ما بترج 12 سالانه 18 سالانه كل السودان بوينا بشتي كو شرجيل سوريا يتشبوي او تشينا السودان يعني قالك شوانا مالو حالو سياره وشول وهمش تخو هيلاينه تو افرو جهشتيه هرما كردستان تو چند ساله السودان بوي والله ام تقريبا 2013 14 كدا شات كوباني ام كوچبر بون و ريجل مهاتن قرتن ام چونه شامش پشت شامه ام چونه سودانه و جوه هنگه دا ام حتی نار سودانه بون چه حوالت هوا ماینه هش الوره هن ناز دیکن حتی نو که الوره نو ما ترسل سرجان وان هه والله مال قالك الور هنا يعني قاسي كفا حسي تاري هاتي هند خطران لوانا 3 خطران لوانا هي ملت مالور هنا ام گيش کی ناس دکن معروف منه کی خلق کوباني خلق تربا سپينه خلق قامشونه يعني قالك ملتي ما ام زون الوده هي هنا ام گيش کی ناس دکن دست باش برگردم دیار همی او خزان کو گهشتینه هولیره او خزان کو صباحی نوینوان دهنا نویساندن دا کو اقامه بوان الهرم کردستان بهتا چکرن هشتا او دخوازت کن کو اول ماین السودان جانوان بهتا رزگار کرن چکه الگل آخفتی ما روشا سودان مترسیداره دخوازن کو همی مال باتنوان بهنا بگراندن